Passer en Draaier. Passer en Draaiers vervaardig, pas en installeer parte en komponente vir 'n verskeidenheid van masjinerie. Hulle werk met 'n verskeidenheid materiale wat metaal en plastiek insluit om toerusting, masjinerie en komponente te vervaardig. Passer en Draaiers vervaardig of nuwe komponente of hulle herstel bestaande komponente soos aste en ratte binne masjinerie. Passer en Draaiers se noodsaaklike gereedskap is mikrometers, verniers en ander presisie meetinstrumente. Passer en Draaiers werk van gedetailleerde beplanningssketse en spesifikasies en kan hand- en masjiengereedskap gebruik. Passer en Draaiers is ook kundiges in die aftakel en herbou van reduksieradkaste, remsisteme, laarstelsels, pompe, band- en kettingaandrywings en funksionele en digitale asbeleiding in hidroliese en pneumatiese stelsels. Tydens hul opleiding by Saltec leer Passer en Draaiers hoe om akkurate, hoë toleransie draaiwerk en vreeswerk op draaibanke en vreesmasjiene te doen, sodat die eindproduk pasklaar vir die behoeftes van die industrie kan wees. Later kan hulle op CNC vervaardiging spesialiseer en ook leer hoe om 'n digitale ingenieurstekening na masjienkode om te skakel. Na afloop van die kwalifikasie kan daar of in draaiwerk of in paswerk en instandhouding gespesialiseer word. Vir meer inligting oor die beroepskwalifikasie, besoek gerus www.sol-tech.co.za. Skakel 0861 999 880 of besoek ons Facebookblad.